Guys, tinang no punok nai mane sung Bahai Khai kesam laptop no exchange khlainai Flipkart o amane tinang no punok nai Bahai Khai exchange khlainani mane setting rok Bahai process Bahai norok no punok nai norok pulen paithak jora nai tong ni paidi nang nang laptop screen tlangai punok nai ti mobile no nang no punok nai Bahai Khai sung exchange so sung danai. Okay guys, ani laptop ni condition ko mahai mo tangi am ping gang gang go obo sticker themani an QR code ni okay ani laptop ni condition no phone nai hi obo hai okay o jaga model number tongo an model number phone nai iko jaga no nui man kana model number okay an no screen phone nai iko mana buino ne phamane bagai chai toka ya ba krok sakano mane paine kiri ngi to mane baga action so dawo mane dana nayo Flipkart to jot toka hamno ko kai battery smi pal tonga nango battery bo pal tonga ni ekdom kalai battery pal tonga bagin na phone be ribane iko battery pal tonga na opi no klo bi kaino ama haita okay an tabo phone no phone nai bo hai ge smi exchange khangai abono kaina ang tabo phone nai to ama haita laptop pura kaham no battery backup ro 2 घन्टा Naidi guys so jaga o pule jeng tam khane jeng auto thanginai jeng setting ma thane pule jeng setting ma do setting ma thanga obo option phane phaika gang kai about thangde about thanga kai ko mono jeng access khane bagai or laptop ni RAM busuk 8GB processor tamo graphics busuk storage busuk joto nubi mano hayatipa ngiti model number busuk SP245JS notebook PC nog nubi man khana ngai ko jaga details pura tong AMD Radeon R graphics ni thapajak sung nubi man kha nga cha tabuk sungo bono tam khainai sungo bono notopa sungko seinar nai do gaboni aglong tam khainai di all details no sungjo tam nangma hangka jaga jeta desktop ni jeta o rename this PC abono sung nango bono nangko obono nango sa marketing song ango laptop no select khai ka do just nang no pungna bagai gangai ora exchange sung khaina bagai ani laptop nang no phunuka condition gangai tabuk exchange sung thanai thang angka jaga mobile to mobile bo exchange khaimano gang laptop select khaike sung plus sung brand select khaina SP select khaimani yagla ani to AMD o kalayo AMD processor next khaike next gangai ani ajaga less than 1 TB gangai o jaga 8GB greater than series select khaina hine o jaga ani any other generation o click khaidi gangai oni yagla gangai good select khaidi gani 6100 mano value do special discount gangai borok bomai ke check khane o jaga o Naidi borok o jaga siri wahi step by step o jaga guide bomai ke nini laptop no borok select ko a delivery boy phaipru mane check khane borok o jaga seyo functional check verified all laptop operational by timing gai te tam sika jaga testing basic function obo ke check khane non functional date exchange price mane a major joton check khane do tomuno thik ngang ke borong value kaham ranai ke amni aglo confirm khaine confirm khaika hangang ke naidi ani laptop ni value busung ma ka hangang kai iko 6100 taka amo haike mane value manuta okay Flipkart ni jeta Axis Bank ni credit card ni ang offer maka 2545 টাকা মানে আংতেই 29345 টাকা রেনা নাগো ফেবা অল ল্যাপটপ ni দাম গাঙ্গা বসে 38000 মানে 73990 টাকা থংমানিতা আমহাইকে नंगबो एक्सचेंज खलायै Flipkart tui ni manai kesam mobile ba laptop no obahike exchange खलायै manai pai manuta gasuk no tini no video no sajak like share comment khaita bogdi jotno no hamba